ka lempung le kai ball bala penyai da ka Maulengkung Sports and Cultural Club kala poino sa kabakut ha ka bakate ka lempung latip kum ka captain tournament arfo arulai ka baju pelong man usnem katai ka lempung la penwai na eka khalai trik unai tung araja arulai hamadan jong ka Maulengkung ha ka bau ba pateng mersing working president jong ka Confederation of Rivoy People lani ka CORP Wolong Kongsan balasaki lang daga jingdon lang uba Morris Lingdo Astan General Secretary jong ka CORP bat kiwe khot bat uba Elben lalu President ka Maulengkung Sports and Cultural Club bala penia ke jingalang bat bala pedang ro yau senyang bala kersian da ka CORP ki ar kan hon na pedang ki phra kan hon ki bala sim benta ka lempung ki lai khun ting e manyo ya ka thong jing job kata ha pedang ka kan hon Armando Nongbet persya ya ka kan hon lapen janai penar ha ka jinya khun ha kelas step baru ar kilakut ha ka jinya khaj bam da marmar sikol bat ha ka kelamit ka kan hon lapen janai kala rak senan ya ka jing job da lai kol la ar bat pio pedang ro ya kusnam bisa ha ba phai sa ka jing kren no kongsan ba pateng luong bagi kam le kai gilong garensan jeng ki samla man kersan dalade lade bat ki bayarap ru ban pelaj yaki nagi kam sneu khamtam nagi jingdi basneu kum udrok bat kakiat ki bakta ya ke imlang salang shushu wada fi syaram lane syathap hakana bana katim nrai kadon katim kajingong you can learn a line from the wind but a book from defeat. Ni baro ngitip ba kum kita kerang yelekai ni dai banlong ki bayatli ba kumno ila ban yatrelang hagatim nang bagindon kata katim spirit banyarap ya katim ban penjok akana kajing lekai namar ngakwa banetu afi ki players bat kinong sunong nganadu bagadangrit nadu ka under 12 ngayo banon lekai kadai hang ne po slong Maulengkung ya bangawan hang ne kapan gemau gi por ki ba ngang le kai gi madan na ki pausin ngalawan le kai hang ne po madan Maulengkung ngakwa ban kentu ya pi ki playa sama pi le kai toile da ga jingi bat da ga jing soret na mar ngyo i ba menta ka jup kala dai kawai na ki jup ki ba ai kam ai jam me gi kun samla ki badon ne ka sap benlek kai ka football cricket mat kumta terter dengan kuat banom syafi ki kun samla jong ka senong bato yale kai bha ka sap ka ba fidon nang ba nak ne ka kam yale kai football hila ban kersan ya kai ka sem ka jong pi namar ngi sibun ki kun samla jong ka thamri bhoi ke jongi ki imja na ka kam yale kai football dengan kuat banom ngi ba thimri ban kut tang ne po madan Maulengkung Henry Fili Bandon ni katong bapin poi bat sekiwai ke level ha ke jingim ke jongti markum bangaong ba ke jingle kai football si bamenta kamdai su tang ke jingle kai bangja Henry kelak dari ke wai ni kilat ai kam ai jam ya ki kun semla ki badon ni kasap ha ke bedai bat ke jingle kai football tena kalian jongi ke Confederation of Rivoy People kabrai ke wai ni ki seng balang apa ka them Rivoy ni na kalian ke jongi ini mipej hang bedai bat ke sport ke football cricket bat Atlantik kumta terter na kalian ke seng ju pelong subun di program hang bedai bat ke football kene ban kentiu ya ki kun samla jo kedong bat ke thany Rivoy ke jongi namar ngi i po Rivoy ki pun subun ki khna ke badon sap ha ke banile kai ya ke football idai na takdaw na kalian ke seng ru misim khia ya ke kam bat ngida kwa ro banong syaka Sport and Cultural Club jong ka Maulengkung Sport Club panagaleng ka seng ngida nge don kat bati hagi senam ki banangwan don ang trei na banta kane ka kam ban kentiu ki kun samla makin light na ki jing snu kamtam hagi ni si ki bamanta ngi ba sibun ki kun samla ki ngop na ka kiat budrok kumta terter tikare kadai kawai ka banak kaleng jong ka Sport Club kale ka kam ka babha po snong po thau ban kentiu hun samla bakin light na gi jing snu ki ba sya pengop hagi sngi ki bamenta tengai skam ba ngai kublaya
Presiden bos sekretari jongka Maulukung Sport and Cultural Club to dan tres to magikam ki jongki ban kentiu yagi kun semla ki badon sap apa snong pot haulane sabar jongka snong ro kwa ban kentu ya fi ki nongelam club jongka Maulukung bat nagaleng jungi geseng kat bangila e ginai ka jingkersan ya ka club ke jongfi